welcome to the road of Cebu City. Di ba meron kayong STK doon, sir? Like STK. Sugba, Tuwa, Kilaw. Wala. So, it's parang, I don't know if you know. STK. Sutukil pala. Sutukil. Sugba is roast. Tuwa is, ano yung tuwa? Tuwa. Parang may sabaw. Sabaw. Okay. Tinola. Tinola pala. Tapos Sinabawan. Kilaw is Kilawin. So Sutukil, Sugba, Tuwa, Kilaw. So I'll be your tour guide for today. Yeah, thank you, Rob. Rob is It's our okay. one of the top DJ here in Cebu. I know, man. Okay, we'll be going to a beautiful place here. Galing na Tagalog. English. Punta tayo doon, idol. So here. One eternity later. So taga sir. I-greet ka sir ha. Okay. Kaning bilao sir, lami ni sir. Extend na nato sa. Ay, pwede. Kaning seafood nga bilao sir. Or this one, kulik. Sir, for ano sir? Tagaan pa dito mo pakapin. Hala no. I'll let you use the for the time being magstay mo dito. Wow, sir, Phil. kakanta ka Sir, ba? ano yung mga full name kayo, sir? Ano yung Phil Arco sir. Arco. Arco. Ikaw ang supervisor dito. Yes sir. Wow. So, heto na idol. Sir, Tagalog mo rin, sir. Nahirapan talaga. Sir, salamat kayo, sir. Sir. Kanilang kuli-kuli mo, sir. How about this one, sir? So, it actually has bagoong isda rice, chicken barbecue, grilled talong, lambay. Or I think, okay na tong bilao, ano sir, seafood bilao. Ayun. Yes. This one. Kung ano yung pinaka-best Okay lang yan, sir. recommendation mo. Oo. Okay yan. Chicken, seafood bilao lang sir, tapos usaka, kato ganing pinagoongan rice. Lamihan ni Uncle. Ganang platter. Is it okay sir, bagoong rice? Okay. For 128. Sure. Idol, highly recommended. I was here once. This is my second time. The prices are very reasonable and very nice ang ilahang menu. It's Filipino food. It's Authentic more on Cebuano inihaw, rin, ano? yes. And tol, sir, pila na mo katuig nakabuan din sir, di ba bago-bago pa? Sir, November 30 mi nag-open sir. Last year. Yes sir. So, Wow, so relatively new place pa. 2 months kapin ba? 2 months pa. So again, mga idol, especially for Dagupeños and Pangasinan and our Cebuano listeners, don't forget to visit Tol. I may be short, but I went to Tol. Yeah. Wale. So,
Ay, ano, sir. Tagalog na kayo. Sir, kana lang, sir. Unya, og kuan, sir. Drinks, sir. How about drinks? The best drink na pwedeng ano? The best, so yung tubigs, galing. Kuan lang ko, sir. Shake, sir. Shake. Shake, you want shake, sir? Yes, sir. Ako ay... Sir, agro. Shakes Ano, na, sir. dalawa. Kani, sir, mga cocktails na, sir. Cocktails. Sir, huwag mo ipaila, sir, na pala hugog ka, sir. Oo. Eh, mamayang gabi pa Mamaya naman. pa yan, my God. Mamayang gabi pa So, pala. ito lang, sir. Pwede kalamansi lang ko, sir. Ikaw, sir. mo sa kalamansi, sir. Hot or cold? Cold lang, sir. Cold. Ako ano? Wala mo problema sa akong kuhan. Kalamansi, tapos Lemon pwede shake, ano, sir. banana shake, may ganun ba? Diba? Sir, actually, Lubusin na natin to. Actually, sir, magiging libre to pag ikaw yung, magkuha ng maggawa. Actually, wala ka na, Ako sir. yung pizza ng barbecue ng seafood bilao, sir, no? Yes, sir. Seafood bilao. Seafood bilao lang. Seafood. Okay, so sa mga taga-Pangasinan na, pagdadala Yeah, kayo ng kanto. Cebu. Bagoong rice. Anong pangalan ng street Hindi na na lang to? itong kuli-kuli, sir. O sige, kulit-kulit. O sige, Ayan. Daghan na ng kuli-kuli para sa Daghan naman sa mayo. Sige, sir. 8C Orchid Street, Capital Site. Yan. At i-like nyo na rin yung kanilang Facebook. Repeat yung order, sir. Isa nga pag-buong rice. Tol Kambingan. Isa pa